Assalamualaikum musulmon tuğanlar, sizler men Bazar Xor kanalı tuğanlar. Bugün 26 Mart. Жалабат шаарына рубль курс бағаларын көрсөтүп беребиz. Түшкү saat 1-degi вакыт болуп калды. Бизде туғандар 100 миңдеп адамдар көрүп, 97%-inde лайк баспай катталбай көрүп. Лайк басып, подписаться этип колдоп коюңуздар. Кыргыз элим мүмкүн болушунча. Кыйын эмес негизи өзү. Биз баштадык. Коммерческий банк Кыргызстанда Rubl 90'dan alıp 1000'den sattı degan. Dolar 90'dan alıp 92'den satılıp жатат. Bank Aziyada 90'dan alıp 99'dan sattı mı? Rublde. Ertemen 85 bolçu. Dolar 90'dan alıp 92'den satılıp жатат. Bakay Bank'ta 85'den alıp 1020'dan sattı degan. Rublde. Dolar 90'dan alıp 92'den satılıp жатат. Ol Eko İslam Bank. 85'ten alıp birden satıldı. Aygül Soda Borbor'un aslında Kırgız elim. Şimdi bugünkü düşkü kurs bağları.